Kakšna je bila vaša prva spolna izkušnja? Ne bom zaupala. Aha, niste še seksali? Polglasik. Polglasik? A je bila polglasik? Dobro. Ko so bi dobri oglasi? Ne, bom povedal, kakšna je bila moja. Punca je bila že naga, jaz sem jo sam še boksarce zgoraj. Moškost je stala in ona pravi, a Mladen, če hočeš, da se kje zgodi, moraš boksarce da dol. Jaz, a ja, hvala. In ker si jih nisem sam dal, mi jih ona potegne in pol pogleda, ma čakaj, ma kaj ti misliš mene s tem zadovoljiti? Sem rekel, dobro, če ne tebe, vsaj sebe. Gremo še malo v glasbi, da vam še pol na kakšne bolj. Spremljate, kaj je Eurosong, to izbiro zdaj dvojčice, pa... Ne. Ne mi uniči, to je en simpatičen set. Ja, ono spravo. Bravo. Ne, kdo nas je prvi predstavljal na Eurosongu? NX-Band. Bravo, je legenda Big Daddy. NX-Band, peli so pa Tih deževen dan. Spomnite, Tih deževen dan, Tih deževen dan. Pa se nas ne mora Evropa slišati, halo. In koga mi pošljemo naslednjo leto? Dario Švajger. Ne samo, da se je ni slišalo, tudi videlo se jo ni. In med prvim je šel Vili Resnik, skače po odru, dela budalo in se, Slovenija, Slovenija. Gre mimo danski kandidat in pravi, are you kidding, man? On, no, I'm serious, William Serious from Slovenija. Jaz pravim, če predstavljaš svojo državo, moraš biti samozavesten in moraš peti v maternem jeziku. Drži? Drži. Upokojim, da je mama Slovenka. Če zastopaš Slovenijo, pol slovensko. Ne, ni to nacionalizem, to je dejstvo. Mali jezik imamo posebno, meni se zdi normalno to. In koga mi pošljemo? Anžeja Dežana. Naslov komada Mr. Nobody. Mali, če imaš probleme, samo podobo pedi na Eurosong, ne na Eurosong, pedi psihiatru, ne na Eurosong. In on zamislite, da je zmagal. And the winner is, where are you, Mr. Nobody? On plas. Ampak se popravljamo in to, in koga pošljamo, Alenko Gotar, se spomnite? Čudovita pljuča, pesem, Evropa je to opazila. Ampak mene je zmotil naslov komada. Cvet z juga. Predstavljaš Slovenijo ali izbrisane? In zmotil me v refren, se spomnite, moj beli cvet, moj beli cvet. Ne vem, če veste, v Dalmaciji beli cvet pomeni penis v erekciji. Ženska se je pred vesolno Evropo hvalila, skoliko galeb je bila dol na morju. Hvata je prišla v finale. Evo, da sem ti da glas, dođi drugo leto, dobit ćeš beli cvet. Zdaj par let ne hodi v Dalmacijo. Pol je šla Rebeka Dremel. Vse ženska je multipraktik, ampak 5-9. Ono naslov komada Vrak ne vzame. Kaj ne vzame? Vzel ti edino uvrstitev. Pol spet delamo po nekih formulah, pošljemo band Partissimo. Se spomnite, 4 postavni mladeniči na zgodalih, ena pevka, cel komad skrita za zaveso. Naslov komada Symphony of Love. A ni lepše ta ljubezni? Symphony of Love. In uno, cel komad se spiva ta pevka za zaveso in ko je skor konc komada prileti ven Symphony of Love. Veste zakaj? Hrvatica je bila, ni imela vize. Se mogla skrivati. Da vi Hrvati smo v Evropi. Ja, na naše stroške piše. Zdaj se to gremo. Torej, posebni, kaj primerka pomeni tukaj? Mali penis. Da se prepoznal, ne vem. Sam da vem. Ok, super. Hvala, evo.